Poglejte, kako ukrajinski prostovoljci prelagajo stvari iz kombija. Evo. Napisano, vse je napisano v ukrajinskem jeziku. Harči, da, harči. To lahko počaka tu, ne? Ne, povej, da lahko... Ja. To lahko... Treba bilo raz lekarstvo može. Lekarstvo v sredino mašino. Evo, tukaj smo složili stvari, ki ne grejo v kombi, zaenkrat bodo ostale tu, pa čez 5 minut prijedejo po njih nazaj. Спасибі Словенії за допомогу Україні. Приїжджайте до нас в Україну, коли буде мирне небо. Ja, to je rekla Tanja, ki je organizirala to humanitarno akcijo. Ona je sama zdravnica, dela v ginekološki ambulanti oziroma pomaga, da otroci pridejo na svet. Vse to povejo, vse. Добре, бо я думала, що обрізають, що Росія Ja, обрізає. in celi svet o tem govori, ne samo Slovenija, in Avstrija, in Nemška, in Italija. Добре, нехай говорять усі, може щось поможе для того, щоб Ja. зупинився. Saj dosta, tu v Ljutomera so se vsi odzvali, odmah, ne, to je zdaj, koliko je to bilo časa, kaj si ti zbrala pomoč? To je dejansko bilo od včeraj, ne? Včeraj smo javili, ob 11. smo javili, ne? To je dejansko bilo v enem dnevu. In bogati, in revni, vsak je nekaj prinesel, ne? Люди хочуть помогти. Ja, razumejo ljudje, ne? To je narisal en otrok iz Ljutomera in je napisal, da mi smo z vami. Mamica je rekla, da je pogledal na Google Translate in pač pogledal, kako se piše v ukrajinščini in se tako potrudil.